Swastiastu. Inggih idedane para akiti miwah panodia sane singgihang titiang. Para semeton guru pemilik lomba pidarto basa Bali sane tresna siking titiang. Asa punika taler idedane para pamiarsa sane dahat tresna siking titiang. Sadurung titiang matur, lugrayang titiang ngaturang puja pangastuti majeng ring ide sang hyang widiwasa. Duaning wantah sangkaning paswecan ide titiang miwah idedani preside mangguhit kerahajangan. Gargita mana titiang preside kecunduk sarang ide dani sarang sami. Ya diasun majalaran antuk daring sekadi puniki. Ide dani sarang sami sane wangi yang titiang. Renggalahai sane becek puniki titiang. Pacang ngaturang pidarto sane memurde. Suadar maneng guru pengajian ri sejroning nungkasen kewentenan wabah pandemi COVID-19. Idedani sarang sami napi mawinan titiang ngambil murde kadi asa punika. Sekadi sane sampun kauningin saking ulung sasih sane sampun lintang sejebab jagate sami nadang keni kering agung pandemi COVID-19. Pinakit anyar sane metu saking virus sane mewaste coronavirus puniki sampun ngawinang jagate sekadi keni pancani. Pikobat sane sampun ngelikup jagat buana agungnya tanpa sisa. Sane mangkin patut ijat memanusia sami nganggen masker lan nenten kedadosin medempet-dempetan. Sami patut menjaga jarak. Yeneng nenten jantan pacang ngewetuang sengkala. Pinakit sane durung wenten tambanyane kantos mangkin puniki ngobah kewentenan ring sami wewengkon keuripan. Ring wewengkon kesehatan, ekonomi, pariwisata miwah sane banget kerasayang oleh para guru lan siswa. Inggih punika ring wewengkon pendidikan. Akeh sekolah ring sejebak jagat sami ketutup oleh pemerintah ring soang-soang panegara. UNESCO nyambatang wenten kirang langkung 2 miliar siswa lan 6 yuta guru ring sejebak jagat keni dampak saking penutupan sekolah puniki. Punika sane wetuang sistem belajar online utawi daring. Inggih punika melajah saking jero sewang-sewang. Nganggen media sosial sane wenten ring perangkat digital minekadi piranti sekadi handphone, televisi, laptop, miwah komputer. Iriki raris pekarian guru pengajian sayan-sayan ngagengang. Punapi caranipun mangde sisya-sisya jati ngemolihang pepelajaran sekadi sepatutnya ni. Ya diastun mejalaran antuk sistem online. Peran utawi swadar maning guru pengajian punika sane syarat pisan sejroning pemargi. Wenten mekudang-kudang peran utawi swadar maning guru pengajian rikalaning kahanan wabah pandemi puniki. Inggih punika sane kapertama mastikayang napi sane dados tujuan pendidikan presiden kepanggihin. Ngarianin perangkat pendidikan sekadi silabus RPP sane anyar sane manut ring sistem daring punika sane patut kelaksanaya. Kaping kalih
Guru pengajian patut masti kaya kasukertan miwah keselamatan fisik lan psikis ring sisya sami. Keping 3, ngicenen para sisya pewarah-warah risejroning protokol kesehatan. Mila kadi nenten dados mausudan utawi bersentuhan fisik. Setata nganggen masker, miwah seleg-selegan ngewangsuh tangan nganggen sabun. Keping 4, ngutamayang piranti utawi fasilitas pepelajaran untuk ngicenen dukungan emosional ring para sisya miwah keluarganipun. Sani kaping 4, guru sepatutnya ngarianen komunikasi sani becik miwah preside nyikiang pikayunan sareng kepala sekolah, orang tua sisya, anggen ngewangun proses pendidikan, mangdane preside memargi antar. Swadarmane reng ajeng punika sane patut kelaksanaya oleh bapak ibu guru ring jagat kadimangkin puniki. Mangdane napi sane kaaptiang preside memargi antar. Tornapi sane dados ketujuan pepelajaran ring kurikulum preside taler memargi antar. Inggih idedane sareng sane wangi yang titiang. Yeneng cutetang titiang pinaka pengringkas daging pidartan titiang iwau inggih punika. Sane pertama, kewentenan wabah puniki ngiusen makesami wewidangan keuripan. Silih sinunggilnyane widang pendidikan. Sane kaping kalih risejroning ngemargiang sodarmaneng guru sane sayang ngagengan para guru mangganis setata nincapang kreativitas lan inovasi rikala micayang pepelajaran nganggen teknologi. Miwah presiden masti kayang kerahayuan lan kerahajangan ring sisya sami. Inggih idedane sareng sami utamanyane para bapak ibu guru sinamian renggalah sane becik puniki titiang ngaturang rahajang wanti warse majang ring PGRI ngiring sampunang lali ngastiti bakti ring ide sang yang widiwasa nunas pemargi sane becik sumangdane gering agunge puniki preside gelis ical sakit jagate. Ia diastun mangkin iraga kantun melajah nganggen sistem daring. Sepatutnya iraga setata nanduren karang awak. Ngemargiang sane patut lan meresidayang ngewangun karakter sisya sane becik. Mangde benjang kubur generasi penerus puniki presiden menados jatme pewangunan sane becik. Sane mapuara ngewetuang SDM inggil lan medue karakter sane luwih tur becik. Inggih wantah kadi asa punika sane presiden atur uningayang titiang pengabten titiang mogi-mogi napi sane kawedar iwang wenten pikenoh ipun tan ane wong anulus tegas ipun nenten wenten jatmu sane paripurna yeneng wenten iwang titiang ring bebaosan titiang iwang sane nenten manut ring kayun idedani titiang nunas gangreneng pengampura puputang titiang antuk parama santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.